masa-masa ladasan teh abi teh kangen pisan masa-masa ladasan teh. Emangnya pohok gitu masa-masa dasar nyante tuh dim eta teh nya kenang-kenangan histori gitu pengalamannya meni gitu meni tegang seneng sedih eta teh aya kabeh di dinya teh. Mun apa naon deui ker asup ke pertama kalina Dinya meni teu kenal gitu icing wae gitu meni teu aya rerencangan aya oge mung tiluan doang si Darti si Erika terus abdi tiluan we di ditu teh terus yeuh nya pas kaget nama pas pertama kali push up terus acara makannya kita teh bahas bukan teh masa acara makannya meni heran da muhun boy tapi teh ya mangga bos iya masa-masa ladasan ya sok we sok nanti ya mangga tuh ngobrol kenal sih. iya apa masalah dasar gitu menikangan pisan ke masalah dasar teh Sarwa pisan abdi ge ngangan pisan. Komo di lain alamun keur di bending di push up. Ini rame teh. menikangan komo deui pas dicarekan ku senior gitu terus pas aya instruktur datang meni eta teh saha orang tehnya meni galak pisan gitu nya dim nya muhun atuh abdi teh meni ya Allah meni galak meni garang meni tapi nya Tapi pas nanti rame ya. pas kali lalilaan teh meni seru gitu Seru pisan kok lamun geus tadi itu nongkrong angker persiapan latgab. Rame gitu namanya. terusnya pas persiapan latgab tehnya eta teh sa acan seminggu bade ke latgab gitu hari hana gitunya di cecer sit up bending push up nya jalan macan ya terus merayap gitu pas di dituna aya pas gitunya muhun atuh aya Tapi ge rame di itu ge aya push upan ge tapi nih kan loba pengalaman. sih loba baturan rencangan anyar terus kamu pas- banyak terus tehnya si Danton ketukeran sepatu di Lucu pisan kasakina bolong. seneng wae Dicarekan Menit, ketukerna baturan kelas cowok eta mah tibang ketukeran rencangan sorang meni ribut ka instruktur ya astagfirullah polos-polosnya meni polos di meni bararotak Ker dibotak mah pas arek pelantikan. meni beli Kerok senang kuatan pareurik teh ada bulu. kayak tunjul banjol terus tehnya pas bade pelantikan gitu aya naon sih Gugur. long march terus sidang korup terus naon deui teh dia Anu eta kapal pecah teh. kapal pecah saya air kejujuran tah Eta orang ingin mah keur aya babaturan rencangan teh. Rencangan serangan bukan